Yo, una men small like shaman feni kami yo be ya umashi TV no lele mane ashi so anima so anama so ken klo ba ngo shida wo ki on feche ma wo mbola ke shpombo la debo anuncho moni bo ade sa ke samantan aka me jara ke lele e fe wo do moni ke mene ki kwa business e ke wo ko ja ke je me fe me ji me ni e na le ke me pi ke baba o ji me ni me o ke te sa ya mi pi ke baba o ji me ni me o ke o chile shishi mene so ane ke ja chi ameta amebe woti ya ame ye kwa me ye wo ko se be kuko me oba to ma me wo so le mo ka fa mo pe dia ko fe che mo wu e yani wo fe wo na agbe afi na agbe apa keke ni me na me na ne be so lo ko le fe ni ke mi yo be o ma shi TV no mi anya wo ba ken mi anya fe nya ba keke ko me ko e shambo ni fe mo ni ke ba ke no mble cho e she no mo kwa che mo ko ni mo kwa che mo ko ono ni shi o de bi ni awa wa rasta to gbonyo ni shi kakla gbe yi me ne e ba she shan me to mo shi to Ike wa kebe many wa ni nyoke di fe money ne ba ogbono the Great Aim Academy ka wa ke jimele passion and excellency ko to school no ko ba obile o ko bile ba ya ni le ba femini e ba kan shi bonisa be bo modern ni okay obile afemini at a Great Aim Academy German ke wa ke many passion and excellency no ko find no ko bright and shine German no go to am say ba me Accra post office ni am the Universal Times High Street no enterprise group say tutun German chi any oni ni ba femini ba share ameno je nye mache ni mano yen pa no kando yen pa no ke the gym bar and restaurant tell won ke ba ka aye no ko find aye no ko lile no ko take it but mo de no shi obenke ame ye Accra Street no ono me shi post office say nke ba ke no ko fine o ba ye local fine o ba ye no ko fine card reject no but mo de no chi obenke ame ni odamishi later ni me na me email akeje na masuma ke ma ijara ba shi keji ya ijara ni ba ngmene sane ya unto wa chonke ngmene sane wido nonu woko ake okranfo nyoko ni akesande ko njele ni ehin kole gono ni amni no mene e ba shan me to mo shito kedi be e se be ni wo fi ele keke bo wo nyon twa o chon ojo mo ka yo chukra mi ejira ma ba shi ko me ko e boli mo ni kedi fe mo ni ne bo gbenoji o na ni o sun lo de bi ni ama wo wan rasta to gbonu bi se kakla gbe yi mi ejira ni ma ba shira ka chi o ikula ni ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi ga manti asia mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe hunu o ya he strut we bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi ahin ke amla lo bona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya kesa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asani gba te ofilo anke koke police fui alo o che me ni me ayabuani onyendo kesa na kan fi mo yeah ora don
inka police foi ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo saa wo ke wo atu dia me pe pokpa wo jin ke pokpa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na saniba na gba wo titiji gogota ni hey ni ekole mi jo mi echichiniye alo mi jo beje me ni sada ko na tunwe ni hey ni ekola ma tunye ni esa alo ndi ko ni afi egbe ko manu nehi ele me nefe o kapa ni gbenye o asala ni fi mu atu ni beja mo ojuba lenke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka se me ni hu le mi ye o ma shi tv no ngbe ini o dai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o china Yo, na small like kwala feni kami ya bia mashi TV no mi anye fe nya ba ken shkobeko ka ba o machine no benjam lanke ba ke take boni ole e sha boni fe mo ni no wo nye o de bi ni ama wa rasta nke madabo shan ke ono e wochi o memi nte ya fe mini nya ye jara impa ke o manye ke shari akpa nye me na me small ni me na me ni ke mi yo bi amlo ne nke bo sandi gba ngmene sani akesande ko eje wonyeko ya kole gono ni amli ndo jino ni mene nke banke ba fonshi ni mi nke bo fen wosusu we ni no ni woyo le ke mo alonga agbo wie mo ni woyo ni wo ke pianle eja ke sande ya ahunto shi mo fiamu oye igba keke ta me se ni gbele phone line se ta ke bo ni wo fi ole bo otwa ni ofi omi ni ochon ojun mo nyeme na ne men swolo ke gba pie akpele pi ke maya insanie no be boni sanie jole jiake wonya oko ni ye kolegon no ni amni ni moko ba bia ke minute sanie afe okunafo amulo ne ni nke bo yo lo make wonye okunafo ko ni na gba nake wonyenu ni abe Jamestown TV nyenu ni abe Jamestown TV eba publish alomake e post e page no ni take boni wo nyelie dadan ye no ya ke hwele mon jino ni wo fi omini wotawo ni cheme bo abekwa kekeje na no nyemi chen chape oyo no fi omini e mo no e jaken ba e to twumi e ba e wo twumi ni wo akefi omini ni kasemo na wo enga keke aya no ye jinshiremni no take boni min kenye lala wonye ne ekaka fatalo ainshia on 36 good years afi nyumwan eteke pa cheme nyeme na ne me sunlo ablade abi ni kemi yo bi o ma TV no ai gbanla shin le mi 36 good years wala ni nu echo ese we kumenka yo ashichun ni di tu ni ke fatalo yo mi a echu ye di meme minisane ne kaka nu ne enhia for 36 good years wonyene ana na wale ake nu ne no ji monitor flash e clear for ehwie chanke le ji moni break le ahun afọ bi ye kome 8 enyo beje ni we hwe pieces chinyeme sane bi mo no ji ake ma ba ne keni ne ke fe efo ona afe tum no ko ni efo okemo ni mi bia ke mi ne we baale na kan ne abala ke aban hye gbana le mi ahun ka yen ya ahun ni no ko fi o ya ba we ke wo ku chom fe ba tehia obo na wa ke apene kokoko dabi de to be bia no fe ne ke ni wo bule ke gboje bo ke jani wo yen me no ke jani no lo mo ni bi no shibie fe ni bisi basa anya hihie mu ani bike beijing komen nyame na me so lo ma bana kan ni fo ba ni ke wuye me ken sha ye me ko men na no ni ji chi wonye sane enka mokwe nu chofo ha ilache bone jage sane ha nyesi ni mfoni ni masuma akashin producer echa ko ni ne fe nye bosane amlin tuwe ojoba
ejaka ke mo cha mi otu efan nsu ake mafa wonu efufu ni me na me so lo ablade abi ni kemi yobe o machine no nye ani wa akwa ase ni mfoni eni wo boa wo nye na awie motoe wo ba chirawo we mo ne hani ye TikTok fin ninye botwe kansa na enwo ninye amali achom nara nje kolegun mo fia mo ni ba ke ita o mi ke ba je me ba na ye fa ni de saliko shinwu ni ke form su bi achole yima moko beni le yima tro driver station ye condition mo fia mo yima ni mo fia mo le ake mi ke yo beni nke yima ba yin shi yima fo ekome na 2 years ni nkele ba yin shi ni nkele ba 4 be 6 no ni nkele 4 they are no blayoko e company ye ni nkele yo e la de bi okochi o blayo e fo etin e bi e po ye mbi onu pa ni kele ba fo enyu wone kele ba fo enyu ni kwese ni ba ni kemi ba fo enyu ni ba fita ye 8 shi enyu be we she 6 lelen form wa ni kemi ba fo wonye mi ka fi ma fi ni ke to ni fi yin shi eton ka mbe problem keke ba fi ni mbe problem be wo momo we mo wo ba momo we ka fi ma fi wo no fi ano ba se ne ba fi he ni abo ewoku mama ne iwo ni wo ba san mo ne ya kele na me ba yin se na me kele ba ya e ke achekun e kele ake enimi me ke e afi yo eni omo no we yin ne kele ya ne ka o da bi mpa ife ko yo heni shino mi nyemi me ke ma fangbe ma ya blochi no ewo papers na ba fe ya ke sa na fe loko ni tun ake be marry bona fe ni manye ma fangbe ege nga aha miga ni to mo be ni wote ni wo ba fe wedding ni wo 21 days dan wo ba sign ni afi le na kan etoko loko ke akoyo ko shia ni joko ke ga woko ni le we ke ga woko moko ni ka o papa o e ojiolo ka o cosmo ba o register general ni ya chengbe ni ma che yo ehun gbe ke jale no ni wo gbe ye je me na kan ben malebu ke jo akani mi umi ntawa nu pale ewo ni nkele bate ameke efe ko yoko eni skadi efe yoko eni pe 21 days na ha wo jo ebe ba di eni ko ke wo ku mi se efe ko mo ko eni computer egbe ebe mi ni nke jo ka fe ma fe ni ba se be eni wote wa sign ke no fiano no ni wo ba fe ehia no wo ba fe ehia mwene gbine ike nwule ye no ni stroke ba mole e wo ko nyoko efo nda e wo ko nyoko bi misali 3 years 5 months ni wu ne ka ba twense ni ani mbi ya bo woku mama ni amekelete mochi ami abo woku mama ni nke koloko woku me ajemi me ni ba ajemi me ni le ko fin ajemi baba o ta fla che gbomo ade san for mi gba si ne mi jake ne mi nko no enkele nsi ne 36 years le plan for education no ko chako mi yese dan
eke nuko kakosa no yeseda nuko moko mi yeseda ajake laken biache ni mis mole na kan ya wole na kan mo keji otegblan no ke owuye mi yeshia na mokra yo jelem na mi ka mi liake na kan gblan ewa dano ba anyo taye dani gbe ba dem ike wuye me fe yo shia iwule smojo wa le ka ape boko loko wuye chimi ko keke bo ba yin shi ke bo ba yin shi ka pe bo mene le ka ba bi busumo kente yue mo ken na amade ken na kan time ni cho nye time ni mi ni cho nye ni tegblane ken na kan time to mo mene bene du mo shine ni wigi eba na tale dinye eba ni kotoka dinye eba na ken ye bi enene na kata ni tegblan ke to mo bi ani wen mi ina wupo ni keke yo kaskiti gbeno po ni majui sino myenje moji bebi ni wonye fa ike shike ko ba ya mami we ka ba wa mi ni nke kwa mi mene chumi ni nkele yo wo ku me kenshi ka me kenshi egbana keji ami kenshi egbana that is CCS ni ameba wo mi gbe ni maya ameba wo mi gbe ni maya no penta wo ni wo mi ke jele mi bi finshi mokomoko ka gushinjo noni jinjo mi pa mo fia mo fai ke sane ne ni yu oni ke je ehin nye amalia mo fia mo ni nta wo ne bi mi sane ni majaje le odigba ma chon le mo e ba nye ba kolegun no keke to na ara mo ni chi on bankun mo fia mo gbeke bibi o ko ni afolepo e baba ne ba chon ami jemi gbeke bibi o na afole mini e baba ne ba chon ami jemi a jemi chon a fite mi chon jemi ni nke nu enshi tete 6 years ina ndo me ni kete gbona fin mo fia mo ke we separate mi pedi mo ni ntai maba nke mo ko epele loko yi nke nga ko epele loko yi sinoni mi nke ba shinye na agbe pedi ka ya pe yo conclure you ke certificate ba ni mi un ken certificate aba ko na agbe ni ameke mbi adili na aga ehamiga dani am certificate ni me wo me ni jo mi me amepa mi jemo keje me ni jo mi amela ka me bi egbon asine mi la amepa mi jemo skeje amela ka me bi egbon asine mi aba ni ame continue na me jemi ayolololo ewa ame kan na me jemi baba o mi pa jembi fin afai mi to ni nye dumo ne kenta ne na anyi ham aja keke iwe pe aba ken je shimba pa fai nye yura don yo no nane men swolo nyaba ke shikome eko ngo chami otu enfan en yake obo wonye na wiemo fio chanke lele e ka nu ne shian 36 good years ye ka no kwale nu agbone nye bemi ni e ba ni na nu ne kele ba yin no mi nu efo e ko mi o mo ni le yo ele e na ko mu dan e be bi mu ni ekele lele ya shire mi ye ya e ande ne la ke we to e fe ni onai ni abala ke be me ni me chemina na mba yin se na fe ni wo che ekome che moni ba demo na ake wu ake na mbi nu ekpe yo konklo mo shi na bi e nu eke ekpe komoko shi mo enye me onaka fe gbejano to ale ni kun e ba fan gbe
no be abala keta ke be ni wo fe wole ni ke o ba fa gbe fami Sunday wa e we ko me dan no ba na visa lo no ko be aba fe marriage wo jinko ma ke to mo o pe mo ko ke ni bi dan ni na ka ni e ba ya no bonu mi nshi ni wo lele na kan jino na ha ne le ni wo le we gbla mi e chon yo e pepe pa ke o inye yo imba impe komoko ni fe komoko ni wo komoko gashi mo no mi egbe fana aka gbe fan gbe jano to fe mo ke mi amu ni neke ni bi yaba mchi inwoko yoko ring yoko nwoko mi ring inkam yoko po yo apo na chon po na ka ke fe plan aka fe wo jian mi po kana mi na le po le mi lele won e bo modern de ke yo ate register general na akwa wo jian mi ake nuwe epe mo ko dan lo lele gbe je ke ni bi e fe na kete na fe se je according to wonye na we won ke na kan no ko be mi an hia hun afo bi paanyo na enyu eje mi a 8 ehwe6 e ke nuwe ye mena bi pa e ke nuwe ye pot to the thing na ke nuwe se ke mo konklon yo konklon po se afo ni wi an ni no mi kele ba afo yo an ye bi po ni ye le den chepo e bi onu pa she fence aka na wole guy wo nenu she ni adomoje le ka aka for better for worse but fi amoni jin mo wo ke ni mo gbe se mo ni ye mi wo egbe jo ma ke bu eko ejoku ni wo efe mi ni e ba te ni ye na kan dromo na te ni ye ahun we ku kele ball ne ke wuye me ke ni bi ne wuye me ko me ke shaye me ko me woku me ko me le kote gbonla no nyon ko fatalo ni chinye ni aje konkro nyekenye ba yin woku shian wo lebe ni e ya le han money e chebu e shian me ko opo ko fe ko le loko de fe no fe no fione ba fe de ke bo na be no fu e da po e ba nye ahun ni ajaje keton me koko me alo nye me koko me ake no na le ni o na le trash styles ko no show na le styles ko no na le no fo kon no koko no na le no fo icho no koko e ja ke ato ake wa fi bi no wa ba creating no ko by force nye me ko wo den che wo ko wo nye sanile jaje ne na alo sanile na ke yole aso sanile na echon ni no banana stroke for almost 3 years ke some months ni wokunyo ko efo mi aya chiano aya tue mi no wokunyo ko efo mi fele yo ne no modern boy ka shi be mi ni nuwe wala ba ngmele insere no nuwe wala ngmele ne wokumeba aka etue mi ama bia ke tue mini itoji no na meba me ke he otun mi to da bi mini ito no ni mi to mana male ake tun na ka he ye okun afonu ede de ni nigbe atawo ni ke ichu afun mi bi bo mode kajo ka mi ye bi Facebook no alo YouTube drop mo o comment ko ni ojomo chon mo keke mi ndula mi hu ehabo lele ni nyanu abe ni abe Jamestown TV post the comment baba o ke ni bi jino ni yoshi ni man wa kokko e na comment yen fin chi ya je no nyenu the quest media e ke me greetings the quest media garden nyenu manje akpa abla wo fin mi na ke na ke wo nyebe nyen ora don ya je no siri lai le ke wo nyebe ora don na ke mi o fe fin anyemi nyemi bo o fe fin ya je no the quest media ba maloko ke mi very unfortunate story. Some people are cold-hearted trankeshin sanie ye areho shime kome ye tui wa na ke fi oni gboyin ti ale to ba fe ten yen mi na kan ji bon ni bale ni o yen mi bia ke wuye me na ni am sure mo ye tue mi yen gbokutu ni pa agba ke nu tue ete shine ba koke e wale shin ye sure ke ekola kaje amame mapu egboshini na aja na ewule tue na eyo me lewe no jino because I tue mi ahun 36 good years and ya chon onu mi nshi no mi ni eba ni mene bi papa gbe ne la ka nu e ka moko afford le mona go lega
na kele tashina na ye hia ni le yin nu e ahun nu e stroke na mo mi le nu ta nu e po nu e ahun mana bi pa gbe le ni etun se aka etun e de na mo aga etun e ha bi etenye fi ame ntenye ba fi ame nya ten ene meji kun ani bi ni woku ko menfio ba maka nu enu waka jani bo egbana no ba waka bo jani ni wo yo bo yo be mi na me nu ame won shi na me ta ma san woji for better for worse for rich for poor nyete mo kodomo jeme woku kashin le wai inye nu nye yo nkwalo wonye sandene te onale ha ten comment bano take beni ke bu ye Facebook ke ni bi ni masumo akeshi mabo screenshot say e comment ni ma jo otu engbe Benis broke what in the community. I understand this woman very well. She had a place living before she married. The reason why she went there is no more. So we'll advise her to back her family to allow peace to reign. Nyeyo nyenu Benis what in Lomba be yomo chwankashi wanye ye kombo dani abakpele ni wo ke eba yin we eshi eami koni lehun eya amewokushin alo eya ewokuse bag she mi to ma yu alom wonye mi comment ne no ni to ma yu e jake 36 good years ne eshi eni eyo no mi ne eba gbla ni enu gbla shin le shin ne ke nu eye kenu ebe kwa lo nu enyi arent ye ko alo no ko ya no ni woku chu na ke anu no ji yen no kamo egbe edwemu eke nu still a live ni a femini ayemli we wo te fi oten ehun chu ne ku se ye woku won ko Emily Atete Kemini madam don't go anywhere stay there. What's the meaning of that? Eke Emily Atete eke wonye akaya eko she yin chu mi ni fe mo unji ne Prosper Gaso Kemini for all you know it is some small chamber or room at one corner view eke na ko ne no ba ya mi ahun pu chamber hall fio ko ni woku fio ne ke sasanson ni Asante Jumboni Thomas Ekamini, who is the owner of the room you live in? Question number 1. Le sanebimo eke kenkle sanebimo je chuo na yo no mo chu. Neka if the room doesn't belong to the late husband or will to him, then the rightful owner can evict you. Chakashin kaji afeko woji bejano to ye ewule gba mi yen ewule le jemi gba mi be many men ni chuo mo mi ke no chemenji ame ambanye amejiele amehwe le yo etuemi. They said if the room is in the family house, you need a proof to show the said room was given to your husband to live in. Chage kaji chue bokushian esani ena wojinkome allo evidence nibi kome ni chon akeshin be chue lele woku won chue ke ha ewule ni wo be ewule chue chinyeme saji wapia ke mini no ni kagbo ninu e wala bi mi no na hwe shimene bom ninu egbodo na hwe oyo be ato aketun ai na ye shika lo mini Brenda yi ke mini getting married to a man in a family house is not easy. Well done auntie. Brenda yi ele ke mini akoba agbulashin le ye woku shian e pele mle o ne ke wonya ke na nye o boy wo modern ishi okon onye gwa ka onye onye put for 36 years say dem me nche in oga madam luxury the law e ke mini some families etun woku ekome weku Rookie Bremer e ke mini don't leave the house, it is yours automatically. Rookie Bremer like e ka shikla shina fe ni ele tun ele no nie ni for better for worse ne nu no shikin le isane na ke le on tun ele no ni and best akemini this woman has passed through difficulties, she need an award wonye nu ege kwe no wonye nu bi ne chomo mi ele sane anya adwelele ye je no program awon alem ekemini sad story from a sister chonke sandene eye areho wa chonke areho asandi keje nyenyo de nyeme
ka bodi enche oko engme ngwemi bo miniji ojomo bo mode ni bo o drop comment ka jo ka mi ye be ye ni fe mu nshi ni manye makale umabu ya je no Clemashite Kela Kemini, please, can you go to court? Be like, man, why you are court? Come on, you are court. I know you are no Casania court now. Yeah, no, now, Koa, I'm follow Kemini. Very, very sad. Social centers must be built in every community to help people in such issues. This is unfair. Chakashi, Sania Yedole, ni Sanakwe, Nama, social centers, Yakuchia, Bonia Fenica Sajin Comento Monike. Tete shialo egbagba emi ana keke ameye oyai shao ameye oyai kete ka fe mi ni ameke chi amebenke ne ane like what about the children is their father that is their father's room I bet the room will be a small room too child the cry of widow she should pray and live without taking anything from and family member God will provide chankeshi kekale we kometo na nkwe wonye ba lu eni bi poni ya eka ale ona e ba hihia ha me e ka koloko e shijen ha me na kan no Josephine Taylor e ke nyen yo Gloria na akrama leke once I leave my kids are no more dear chanke ka hwele be biye wekume alwe amena amele ake biye je ame ka me becha kan akodon Edmond Takike mean take it to court you have a case chanke ke mlato ejake esani yemi leke can you please go to court and report it niji Rubin Tete lenwe biake wonye ba anye court lo nyeme madwa enemy keje no se maba play wonye video ko keke ingbele info line say no anta ekemin Asante Junu Thomas ekemin massa even if it's a family house is she not having kids with the man has she gone to remarry before driving her away if it's a family house and she has kids with him the kids also have right to occupy their dad's room chonke kaji enye ekele efo kometo ka woku shian yo je woku shian yo na Africa afe yo ni enye eke nuwe fo kometo be nuele ashile ne itun mi dake bi etetepo ye egbe na me hu ame fe omi ame yon tun mi no keje ame na me pele tun ye na me mami shin le kometo ba shian tun ye ha me mami Benis Baltimore yemi I understand this woman very well. She had a place living before she married. The reason why she went there is no more. So we'll advise her to back to her family to allow peace to reign. Nyenu Benis Baltimore gele enagashi wanye yo efemini. Ekole lele eya eko ni eyo modani akpele no ke ebayin ke ani $20 ba eya ewoku se bag chi nyemi 36 good years isani 36 good years onu mi shi na ke nyenu in reality by reply like this is not a matter of peace it's a matter of law changana je $20 and that enem last and she has every right to live in the husband's residence she should sue them changa she eye gbena ne ke fi omini e ke yin oje no ke yin ani asi ame Robert approach Eva reply nyenu Benis Baltimore ke peace can only prevail when there is justice changa she $20 banya afemini $20 banya ba keji anokwale kashi nyeme no mini jibo o commenter Kemba bi Facebook she come ko the Quest Media Garden be Kemini she has legal right so she should consult a lawyer and weigh a option transaction esane yami we wo ebo modern bo ni ani enini ahye lawyer kono ko ni akwe ni oyo ya ino akwe bona ba femini aba jaje sane ni ekafetum afun ba ma nyeme mi gbele phone line say she dan ma gbele phone line say
ke am many kpaako ameba akma no mesuma ke wa kwesi ni mfoni e wo ba shiko me eko won kwa full video ke je no say ngbele phone line say 0274324331 0274324331 o ba ni o twa keke bon o femin o chon odwemo keke ni efe o manye sande ni me na me email ake jenna nya wa aboa wo nye na shiko me eko wo ba ke je no say magbele phone line say nya wo bo ale tu ba. Good afternoon. Ne fine nke wie mo ne hani ye TikTok fin ninye botwe kansa na enwo ninye amale achom nara nje kole gun mo fia mo ni ba ke ita o mi ke ba je me ba na ne fine die saliko shinwu ni ke form su bi achole yima moko beni le yima trotro driver station ye condition mo fia mo le yima ni mo fia mo le ake mi eke yo beni nke yima ba nshi yima efo ekome na 2 years ni nkele ba nshi ni nkele ba 4 b 6 no ni nkele 4 they are no blayoko e company ye ni nkele yo e la de bi okochi to blayo efo etin ebi epo ye mbi onupa nekele ba fo enyu wonekele ba fo enyu nekwese neba nekemi ba fo enyu ni ba fita ye 8 shie no be we she 6 lelen fomo wa nekemi ba fo wonye mi ka fe ma fe ni ke to ni fe yin shie tom ka mba problem keke ba fi ni mbe problem be wo momo we mo wo ba momo we ka fi ma fi wo no fi ano ba se ne ba fi he ni abo ewoku mama ne wo ni wo ba san mo ne ya kele na me ba yin se na me kele ba ya e ke achekun ekele ake enyemi me ke e afi yo eni omo no we nyen ne kele aya nega oda bimpa ife ko yo heni shinomi nyemi me ke ma fangbe ma ya blochi no ewo papers na ba fe ya ke sana fe loko ni tun ake be marry bona fe ni manye ma fangbe ege nga aha miga ni to mo be ni wote ni wo ba fe wedding ni awo 21 days dani woba sign ni afele na kan etokoloko ke akoyo koshia ni joko kega woko ni lewe kega woko moko ni ka o papa oye ojiyolo ka o cosmo ba o register general ni ya chengbe ni ma che yo ehun gbe keja le no ni wo gbe ye je me na kan kono na ke no ni yo ben malebu kejo akani mi umi ntawa no pale ewo ninkele bate ameke efe ko yoko eni skadi efe yoko eni kwa 21 days na ha wo jo ebe ba di eni ko ke wo kumi se efe ko moko eni computer egbe ebe ninkejo ka fe ma fe ni ba se be eni wote wa assign ke no fiano no ni wo ba fe ehia no wo ba fe ehia mwene gbine ike nwule ye no ni stroke ba mole ewo ko nyoko efo nda ewo ko nyoko bi misali 3 years 5 months ni wu ne ka ba chwense ni ani mbiye ya bo woku mama ni amekelete mochi ami abo woku mama ni nke koloko woku me ajemi me ni ba ajemi me ni le ko ke me ni le ko fin ajemi pi ajemi baba o ta fla che gbomo ade san for mi gba si ne mi je ke ne mi nko
no enkele insine 36 years le plan for frustration no ko chako mi yese dan eke no ko kako sa no yese dan no ko moko mi yese dan aja ke la ken biache ni mis mo le na kan ya wo le na kan mo keji otegblan no ke owuye mi yeshia na mo kra yo jelem na mi ka mi le ake na kan gblan ewa dano ba anyo taye dani gbo e ba de mi ike wuye mi fe yo shia iwule smojo wa le ka ape boko lo ko wuye chimi po keke bo ba yin shi ke bo ba yin shi ka pe bo mene le ka ba bi busumo kente yue mo ken na amade ken na kan time ni cho nye time ni mi ni cho nye ni tegblane ken na kan time to mo mene bene do mo shine ni wigi eba na tale din eba ni kotoka din eba na ken ye bi enye na kata ni tegblan ke to mo bi ani wen mi ina wupo ni keke yo kaskiti gbeno po ni majui sino myenjo moji baby ni wonye fa ke shike ko ba ya mami we ka ba wa mi ni nke kwa mi mene chumi ni nkele yo wo ku me kenshi ka me kenshi egbana ke ji ami kenshi egbana 36 years ni ameba wo mi gbe ni maya ameba wo mi gbe ni maya no penta wo ni wo mi ke tele mi bi finshi mokomoko ka gushinjo noni jinjo mi pa mo fia mo fai ke sane ne ni yu oni ke ji ehin nye amalia mo fia mo ni nta wo ne bi mi sane ni majaje le odugba ma chon le mo e ba nye ba kolegun no keke ito na ara mo ni chi on bankun mo fia mo gbeke bibi o ko ni afolepo e baba ne ba chon ame jemi gbeke bibi o na afole mini e baba ne ba chon ame jemi a jemi chon a fite mi chon jemi ni nke nu enshi 36 years inya ndo me ni nke te gbona fin mo fia Yo, no encore le fin, je comme ko mi penye nke nya ba ken, je comme ko wa video to eko onu menshi wo bu emi wie mo to enye me sande na ke yo wo nye mi ni dibo odwamo chomo 36 good years when na ke elo ni bi ni ehichu emi e da ke nu e chun se ngbele phone line 0274324331 0274324331 o fa ne ko twa ka bo itu e tvm ano to tvm volume abashi fio ko ni onye okemi agbasani bo nchomo odwamo 0274324331 0274324331 bo amode ko ni o twa ni o fe mi ni o chon o jemo nke sande na ke yo wonyene te ona sande e han te mi na ke kola ko e ba pa no hello fa no gba ka ro twa ga yo Ato mi ni tete o fa na no na hello fa no yo mi ya ke si ere ke wule yo e wo pushi an kan tuwe ani ajana ke ha edi aja ke ha ewule bele be ibagene enjeme ti to mi ya ke si ibana na edi ya ke si akele bonchwa ye na kan tu bibio ye wo lenga e kai inje melulu tanye ni ke hai ke wule no mi ke na ka chuan hai ni ke bie ata ekoni amaya ho ja ke je me nan tu injo wole no ni gbe wule bele enye jo ukumi o ngani na wule ke ta u injo le be ne hwe e le e wala shin bi ani Etchisia
oni tuwe eke hai tuwe ke hai mo mi ke ji ibara na agba ke agbene etau lawyer he find out ke wula ite de TCS ke ji na kan jeme e wutun tunomi agbene la ke ji akesin enye me fe ya tuwe siam ke ji me ko me na ko tuwe siam ni le wula ko enye mi ko le ba ko tuwe le ni enyemi me ko me na ko tun e wu egbo ne ko ba ga ti amehu kana mba hin na kan chu eji aja de me fe wu le nye me fe ye tun le no agbene no ni je nyoji ewu ka boko hu afo na kan ti amehu amegbe na yo ewu le ni le wo na kan chu ye mi ake le ji nga onupa si je ike bi economy o loko ne ken etani na ngawu oni ke chitamo baba mi ke chitamo e ba mi aka hai se kula aja ha ewu le bi ke ewu ri ne bi enye bi e ke ajala ahame o ekwa ne ke ma je bi ne o fa de ke ewu nye me ko me betu ko si ami amaso ake na kan so ameko o fa ne yo inche fio mboko hu aba ekula meke alo amenyehia kedi ewu petuni ya gbene be ewu le biye ke ebi enye biye na kan tun anyo ke hawo aja ham o fa ne yo inche o fa ne yo ra don fio ni mboko hu aba oyi wala don nu ajo bo ni fata ya bu ko ojo mo chomo lele ke ba yin wo che yo mo jo ke ba yin wo yin eto mu ko ni ke tun arenti bo ni chide because upon no bo ni je ke ba yin shi ami po e ba na to enjole 02743243331 02743243331 wa no to alo tonjo mi na kola ko e ba pa no hello fa no gba o fa na chom tete ribito ni to ke Russia nyenu Rubiton ando na ya kefeke mi twabo eni le show no over na no ni na ya nyenu yomo sho jagesi yomo sho ni mutama yo jage mo le kede ke esmo tun alo mo ni le ke esmo tun ni tun no eta wo akobe na ase na wo yo egbe le ewo legbe ko de ya 2 billion 3 billion eyanle ko ni ikeya ke 2 billion 3 billion eke wo legbe de ikeya eke to be dio ami yen kono na me sumo la kan tun de ke ko tun no sumo le sanu ko no wo legbe wo ba ko na yo musu ni yen gbe yo musu ni ma gbe yo nyemi Robiton ora don tete Robiton former boxer komeni AR Russia ni ami nyenu tete Robiton oyi wala don akeshi mini okemi ingebe nyeme nke bo mini ji ojo mo ba mi ne kola ko ba pa no allo fa no gba kan lo to akejo allo o fa mi ni takine ando na hello mi takine mi twakenje botiano mi twakenje botiano o fa na ando na ka bo etu TV mi pa bo fa ando na ya mbo ye fa ne mi tani yele ake sene na ke yo ona loni woni iwe na ka ejage yo e ba fo bi e sian mi bi so ete ke fo o le ke fo ninu e ke sian mi ni ya ni me ya olusi eye ke esuele e ba fo e sian ebi e ame ba sian ebi e unmagba yo e ba ni ya si bi e la ame ba yin sian ame ba ko ame papa tun onu sisi eje sian je tun ko mi oje tun pi o sian o ga mo ni ke ta otun e be sani e ata otun kokoro e se je yo e ke bi e be ba su ameja ameya ima ameya ona
Afi na kan. Ka fi na le ja ngele pangbe. On san ye fe ni. O fa ne yo yemi o wala don ke bo ojo mo papa ni ojo lele isana kwekpe jiano to ojogba ni bi aya lo ojogba akafe ni onyagbo jagbo ni ese mi e titi na agbako ke ba wo kuchomu alo ake matan ni ko ba wo kuchomi o klanfo akwabon ni aba fe alo ma ke klanfo iye nuwe ke ye ten de edu edi ke fo nji boni ji nji e mina to sama kamara o fa no o gba panalo na yo manga nya jame won elo iyo mo fi on my wedi now la wa e ko le gono nkele pe school wa pa wo kuma fai mo ni ke yo tun e lewe ne le akati e ke mo ko efo kele wo egbo na ke akati aye tun ye nya alo ebi ade e ba nwe na alo wa pa fai wo ko me amekwa ni bi ko me ni ehi wa pa fai tun ati agbeken bi ye ke mami na meta wo e akia bi ye na me wo mi na me won ame mami ati amere ye radon mi na to sama e kamara o fare yo nyenu na to sama oyi wala don ke ojomo chomo ta ke boni ke bo ba no choka kono chonjo mo 0274324331 0274324331 gbeku keshinle wa fa nigbla ona no ani bia na enye me pie wa me ngalo ye pie amisumo no le akeko ba fi ame ni aloko kamba yin be sani nya rent ye eko alo nye de chenye manye no eko shi ake gboku shia woku chomu fe shia ni shaye me wuye me ke ni bi ye gen me na kan blanching le ya unto ni na agba shan because na kan blanching le comment no fi ono ba fi abana no ko aba yu ahun no so e bi enyeme ni nu eke me koko me afo agbo na be no wuye me o manye mi na kola ko ba panu e lo fa no gba kan lo cho agele mi na enyemi ekpan eche 0274324331 0274324331 bomode nko ni gbohun ocho ani ofe mi ni ochon ojemo yemme mi bi olololo mi bi olololo ake sande na ke yo wo yen mi ni di gbohun ojemo akegbon mo jo ke nwe iṣẹ́ on 36 good years afi nu wan etenke pa sabi ota flache lenche na ngaye mo ake echoko emoko apart from ewule enwe eke moko na ko shire ko awoga 36 good years stroke eba momo so many years we ku menye for me yo ne no for better for worse say wo le no eke na le machine na ekwa boni e ba fe ni bi ba lo de ba kagmana ni wala enmemo nuwe nye kenye etun ye yo ede nye etun yo ede nye na munye kama alo mini nuwe tune yo mi ye kegboshi ni pu mi ye ma bi ake mini e deserve na ke hale alo le fit le nuwe fita agboku eko tenye to bi afe ame ate esan wo na kan jojo ba mi na ke kola ko ba pano hello fa no gba kan do cho agajo hello mi na nyemi pa eche bo mode o fa ni ko cho achi o keje tv en fi alo ando tv en volume afi mi ni abashin ka bo o etue tv en mi bo mode nyeme nke ma ba ni sani no kan no kwa nya attention ma ba keji lele ni yo e baglanshin le 36 good years ni afo bi 8 enyu echo am se hs6 na kele no ye chunwi kefe be pi ona ke adesan wo die nche wo fi oni bi komen ni wo kan lo matan ha mo na agbai ke ba sure wo die nche wo no te ba la te
Now you but it's an ona me biaka me ni holo se na me tawo na me wo ne ke yibi ne ame o me ni ji ame mo alo me ni poten na me sha yo ame wuyo efe ame ninu ewo akele atwa 36 good years me ne no ni neke no adom shi na wa fair for better for worse for richer for poor no me ngbanya ya weku keshin le wa weku fon keshin le wa God na nwa feb no ani cheme be pia cheme uju akeshe na chichiko ko ba bote blanche le mi esa no kwe aye nyan shikome na pa dana ya blanche le mi no bale nuwa lo yo ewoku me achiabo benia boni ame fi ame ni bi ame han no ka titi pa o nene gbi papa gbi ne komo sane na ke yi o woni ma be sane bale na ka ani blanche le efe no ko ona bi ani blanche le fe no ko ke no ni ene de je ko yen ona whether pe mono kele yen whether pe le nji whether ka pe le nji because ona in koko ne mi ne kola ko ba kan no hello fa no gba kan no chu agajo hello hello fa no ekman no fa na no na hello ba mi try zongo ke zongo junction acho ma mi nya afo yo yin fa na no na hello ba mi mi no acho ma mi nya afo tv mi no na nke no ni koji ekele yi 36 place efe no ko ha le ewole nke ewulegbe ewe amewulegbe ya no ni yo ke money o fa ni yo yin o yi wala no ni yo ke money o fa ni yo yin o ke money nyenu the quest media garden nyemi ke mini Babylon brains anyemi chwanke jomojini ami nye wuku me ko mele 24/7 jomogboyin son ya mi ichomi adwen ko papa dan ni ke shigbe mo ke ni bi baba no men son bojina na ajo ni esa ni ibale na kan nyeme nke blanchin le emi wa ni blanchin le emi njeke blanchin le ni pipi ke baba o jino ni yo ni ewo ni me na me nyeme na ne me son le ke dia le no nyemi ko ke mo ko ya ete blanchin le alo mo ko ba blan boku mi kana le gbo no more treat le alo fel no na fe jake jele mi bolio ko fe no na fe obana no na take boni ko yin dana ke karma is real. Whatever goes around there it comes around nyeme nya wo kwa na kan je mo jo gba ni wole awo na jin famu wonye mi pale fai ene wo tui ni mo gbe ona yo keja bobo tako keje shan ko te ma mi yen o ba na ja chu tere ajemla gba yo ma ke keje ochu ahun ona no na eyan mo ka yo tui eja ke jele mi ni bi ele o ba ta mo ne si wo che o feche ma wo le di mo ni ba wo mi dan e ba fe mi ni e ba yi obon to wa o feche ma wo di mo ni gbe ona yi o le wo ke wo san di fe ahwe yin nime na me insun le nike mi yo be o ma shi tv enu o ma na she ina ke mbe fb ni esani manye mama ina shi dani mama ina shi mi to ma chon neke egbe ne no ni nkeke woku chomu fe ake ame wo pa me fa no kwa fi ame kwe na kanje ojogba agme ne nwere ni ma lele Ghana mamu fe oshina wulu eba ni na wo wocho agboko efemin ekun niji wo former first lady nana konedu
Ajeman Rollins niji Mrs Rollins ono mi shi manye fine chon former first lady lele wonye na echele ni ete mini ela sami na echele ete image abo mi ni ata chofan kebache ibo image ahile atala shinye emi abo am wo kanu fe ni afi amo na gba pimo ijo amo ajele mi ana woku fe mobo ni aye ebua ame ni me na me nkeba kenke ngene ni fe mo ni ngwa bie shika chiyo cry ja ke wo ke the big fight night lehun nfe me ni imba ogbeno by Sammy Ewood ka chiyo cry shin last comment ni the Quest Media keba fon shebe ke me they made the widow the target of their assassins. Chanke, ama me fia me ake amba chon kwa fonu na me ke fe me ni ameke ye ni a chon blo ni ayi ke npe wo ni me na me nke ni fe woni a because Great Aim Academy passion and excellency University Miss High Street enterprise groups say to jeno de ba sha me no the gym bar and restaurant telon ka ke am High Street no post office say ni card bridge egbe no osika park yen aye no ko lile no ko tekite JP wo ben quantity wo ke quality no do no chi oben no you no go fine no go bright and shine no body afi fine kan ma gbe wole ke wala ke wo jufo le un be ekoni mi won shida an cameramen EMCR producers inu chulo efen ni ka me o ma TV ke nkwalo efen na me small me ni twa me ni nya twa shikome ko mi money ka ni fe money ne bo gbonoji o na le enyu o small o enye lo o debi ni ama abo one rasta to gbonyo ni she kakla gbe ye nke me ni no ni ba ye to chumi ye e ba ye wo chumi ni wo kaji onyemi tensha bo nje enu no kema ono nyera don kemi kwa. Children have a very high nutritional demand